Pre svega želim da pozdravim gospodina ministra odbrane Vulina, dobrodošli. Potom veliku zahvalnost dugujem njegove ekscelenciji ambasadoru Lukašu, što je našao za shodno da nam se pridruži. Potom takođe zahvalnost gospodinu generalu Dabiću iz Ministarstva unutrašnjih poslova, te zahvalnost gospodinu Deđanskom iz Ministarstva rudarstva i energetike, pošto i mi smatramo da je energetska bezbednost jedna od ključnih elemenata regionalne bezbednosti. Ja neću puno da dužim ovaj moj uvod. U suštini, svima ovdje nam je poznato da je naš region nazivan buretom baruta. Dakle, da je ovdje više vremena rata nego vremena mira. U posljednjim godinama, posljednjim decenijama, iz različitih razloga vlada mir. Da li je taj mir nametnut, da li je taj mir zaista realan osnov između građana koji žive u regionu, to su neke od stvari koje nas interesuju. I na kraju, koliko je bezbednost u regionu bitna za evropske integracije Srbije i kako na kraju krajeva drugi vide naš region u bezbednostnom smislu. Stoga bih ja okončao svoje kratko izlaganje i prepustio reč gospodinu ministru Vulinu. Izvolite. Dame i gospodo, meni je zadovoljstvo što sam naravno danas sa vama i tema koju ste pokrenuli, tema bezbednosti i uopšte tema regionalne bezbednosti, jeste nešto što treba da osvetlimo i o čemu treba da razgovaramo i razmišljamo. Pošli ste od teze, odnosno od pitanja, u kojoj meri je Srbiji, a pretpostavljam i zemljama regiona, bitan mir radi evropskih integracija. Ja bih postavio pitanje malo drugačije. U kojoj meri je Evropskoj uniji bitno mir i stabilnost na ovim prostorima zbog sebe same? Može li biti sigurne i stabilne Evrope bez sigurnog i stabilnog Balkana? Kakvim evropskim integracijama ili bilo kakvim integracijama možemo da govorimo ukoliko se ovde budu vodili ratovi velikih sila koji će se prelamati preko nas? S pravom ste rekli da je Balkan bure baruta, ali Fitij se ne nalazi na Balkanu. I nikad se nije nalazio na Balkanu. Pali ga mnogo dalje. Suštinsko pitanje naše bezbednosti čitavog regiona, jeste pitanje Velike Albanije. Velika Albanija je ta koja izaziva duboku nestabilnost, veliku zabrinutost i odsustvo reakcije međunarodne zajednice na njeno stvaranje je nešto što nas brine. To je najozbiljnija pretnja miru na Balkanu. Stvaranje nove države koja, da bi se formirala, mora da obuhvati prostor današnje Republike Albanije, delova Republike Srbije, delova Crne Gore, delova Makedonije, čak i jednog dela Grčke. Jučerašnja izjava Hašima Tačija, gde on otvoreno kaže Albanci sanjaju san o ujedinjenju, izjava predsjednika albanske vlade Edija Rame, gde on kaže a zašto Kosovo i Albanija ne bi imali jednog predsjednika, izjava predsjednika Albanije koja kaže ja govorim u ime Albanaca, nesumnjivi uticaj albanskih političkih partija koje se vode iz Tirane, sve to govori o glavnom bezbednostnom problemu na prostoru Balkana, na prostoru našeg regiona. Stvaranje Velike Albanije. Nove države koja ima ekspanzionističku politiku, nove države koja pokušava da se proširi na etnički i politički prostor drugih zemalja. Vrlo malo se o ovome govori u Evropskoj uniji, retko se o ovome govori u međunarodnim forumima, ali to je činjenica. I ako se sukobi na Balkanu budu ponovo oživeli, oživeće se zato ili ako neko pokuša da reši albansko nacionalno pitanje, a da zanemari sva ostala nacionalna pitanja. Priča o tome da Albanci moraju da reše svoje nacionalno pitanje ne može da bude ispričana, a da to isto pitanje ne reše i Srbija. A o tome niko ne govori. I svaki pokušaj Srba da formulišu svoje interese, da formulišu svoje pravo na postojanje, nailazi na osudu, nailazi na napade. Čak i tako banalno, kao što je odlazak našeg predsjednika koji treba da otvori bolnicu.
i to se tumačilo ili pokušano da se tumači, a zahvaljujem predsjedniku što mi dozvolio da se to desi na taj način, što se pokušano da tumače kako se Srbija navodno meša u život nekih drugih. Legitimno pravo Srbije je da vodi računa o svojim sunarodnicima bez obzira gde oni žive. Legitimno pravo. Ne da se meša naravno ni u čiji odnose, ne da menja granice, ali da brine o Srbima bez obzira gde oni žive. Zanimljivo da se to pravo daje evo Albaniji. Imamo mi mnogo bezbednostnih izazova. Imamo izazove od nelegalnog ocepljenja autonomne pokrajine Kosova i Metohije, od verskog fanatizma, islamskog fanatizma, migrantske krize. Sve su to elementi koji negativno utiču na bezbednost na prostoru Balkana i na prostoru našeg regiona. Ali više od svega, i evo time ću završiti da ne oduzimam vreme ostalim uvaženim sagovornicima, više od svega, nepostojanje jasnih pravila i brutalno kršenje međunarodnog prava je najveći bezbednosni izazov na ovim i svakim drugim prostorima. Kada nema međunarodnog prava, a bombardovanjem Jugoslavije i priznavanjem secesije Kosova i Metohije, međunarodno pravo je uništeno u potpunosti, vi nemate jasna pravila na osnovu kojih zemlje i narodi postoje. Odsustvo međunarodnog prava je najopasnija stvar koja se desila na ovim prostorima, opasnija od ratova. Ratovi jednom prestanu. A ako nema pravila, ako živimo u svetu bez zakona, onda to nikad neće prestati. Onda taj svet nije vredan življenja. Daću vam jedan, samo mali, kratki primer jednog strašnog licemerja koje baš proizilazi upravo iz kršenja svakog međunarodnog prava i nemogućnosti da se odgovori na to. Vi znate da Albanci na Kosovu pokušavaju da formiraju nekakvu vojsku Kosova. Protivno rezoluciji 1244, protivno međunarodnom pravu, protivno svim međunarodnim dogovorima koje su garantovali velike sile. Nije Srbija tako moćna da donese rezoluciju 1244. No svejedno, velika je borba da se ta nekakva vojska na prostoru Kosova i Metohije formira. Da prođe kroz odgovarajuće zakonska rešenja, da bude opremljena, obučena, sve ono što nekakva vojska i svaka vojska mora da ima. U svakom slučaju, svi se slažemo oko jedne stvari. Vojska Kosova ne postoji. Srbija kaže, vojska Kosova ne sme da postoji, neke druge zemlje govore da bi bilo ipak dobro da ona postoji, ali se slažemo da ne postoji. Međutim, dok vi i ja razgovaramo, u nekoliko svetskih predstavnica nalaze se ljudi koji nose uniformu vojske Kosova i koje zemlje domaćini priznaju kao legitimne izaslanike Ministarstva odbrane i vojske Kosova. Dakle, Priština kaže, mi nemamo vojsku, ali ove zemlje kažu, mi vas priznajemo kao da je imate, bez obzira što je nikada niste ni napravili i što još uvek niste napravili. I kada razgovaram sa ambasadorima tih zemalja, oni slegnu ramenima i kažu, mi smo tako odlučili i tačka. To tačka i mi smo tako odlučili je najveća pretnja mira na Balkanu. Odsustvo međunarodnog prava, brutalno silovanje međunarodnog prava, brutalno poništavanje svih pravila su najveća pretnja na Balkanu. Hvala. Hvala uvaženi ministre. Vaša ekscelencijo, predajem vam reč. Gospodin ministre, gospodin Božinović, dame i gospodo, hvala puno za pozivu. Srećan sam što sam ovde. And, well, I've been listening very carefully this morning all the interventions that have been made on such an important topic. And I listened very carefully also what Minister Vulin said. And these days and coming weeks, there will be so many meetings in Belgrade, debates, seminar, including today's conference. And once again, thank you for inviting me. And that have been hosted with interventions of many experts, analysts, officials, guests, and speakers, where security is main focus. And this fact alone, in my view, tells a lot about the importance
Belgrade attaches to this issue. Even most important, in my view, this shows what Serbia is today and how Serbia is perceived today by many of us, including my country. Serbia is today a factor of regional stability. I think this is a very important improvement, a significant change, a very important result for the policy Italy has been following in the Balkans, I would say in the last 20 years at least. The issue of regional stability, security on the Western Balkans, as Minister Boris just pointed out, is strongly interconnected within wider and somehow even more complex issue of security of the whole European continent. Terrorism, radical extremism, the spreading of criminal organization, and last but not least, illegal migration, all these phenomena share a transnational character and represent a threat to the stability and security of our countries. These are common challenges which require common answers. A higher degree of security in the EU depends also on a more stable Western Balkan region and a better cooperation and mutual understanding. We have to be clear on this. Your stability is our stability. Your security is our security. Your prosperity is our prosperity. So there is a higher degree nowadays of interconnection between the EU and what's happening in this region. And this is why we count very much on higher degree of cooperation between the Western Balkans in the EU, even in the security area. Because all the security-related issues, we have been seeing it more and more clearly, especially over the last few months, are very likely going to be at the center of the political debate that will precede the next elections for the European Parliament next spring, deserving therefore a great deal of attention. This morning we heard also from President and Prime Minister that Serbia attached a lot of importance to the phenomenon of legal migration. We all know that the EU-Balkans joint intervention over the so-called Western Balkan route was a key element in tackling the management of migration flows during the peak of 2015 crisis. In this regard, Serbia in particular should be praised once again for its contribution and enduring cooperation in this field. This coordination should be now consolidated and rooted in a renewed EU-Balkans engagement for a common approach to migration in the region. Italy is ready to play its part, standing by our Balkans partner in fighting irregular migration flows and providing the necessary assistance and expertise where it is needed in order to set up a well-functioning asylum system and reception facilities. Our action towards the EU nears abroad is in this sense perfectly consistent with the Italian proposal for a European multi-level strategy for migration, as recently put forward by our Prime Minister, Mr. Conte. Looking at a more general picture, I would like in some way to pick up some of the points made by Minister Vurin. Over the last few years, the situation in the Balkans has significantly improved and all the countries in the region have made some improvements. So maybe some of you know that I've been around the region in different capacities for several years. The first time I came in this region was August 97 in Sarajevo. First time I came in Belgrade was November 2004. And there is no doubt, I stress once again, that the situation has changed quite a lot. There have been several improvements. Stability is a great achievement, and certainly we need to build on the stability we have achieved thanks to the strengthening cooperation between the member states and Western Balkan countries
to do more. Certainly, there are so many problems and challenges ahead of us. I think that both sides are aware of the obstacles that still are there. We know that from time to time there are resurgence of nationalism. There are problems on the ground. There are also unresolved issues between countries in the region. But I think that all the countries of the region are clearly stated that the EU integration process is their strategic goal. And we have to work a lot on this. This is a joint effort, I would say. Not only the Western Balkans are committed on the EU path through a reform process, which is essential because it helps to transform the countries and make them better with a more better standard, but it helps also to have a mutual understanding, a better regional cooperation, and this is essential not to move forward all together. I think we have all the same target, as it was said also this morning. We are looking for security, we are looking for peace, we are looking for even more stability. And why Serbia and the other countries want to join the EU, I think that this was pointed out very clearly yesterday by Prime Minister Brnabić in a speech she made at another conference, and also was pointed out in an article President Vučić it was in Washington Post the other day. The EU is the biggest peace and stability project we have been around so far, and even most important, the most successful. So it's quite natural for those who are not yet in to look to the EU as the natural destination. Of course, there is a process, an accession process, which is demanding, certainly challenging. It takes time, but as I said recently, Serbia has no reason to be discouraged, and Italy stands by Serbia in this endeavor in reforming the country in order to be ready to join in the EU. In any case, the EU, far from being a divisive factor, is certainly a formidable provider of security for its members, as well as in its external relations, especially in the region. And as I said, the European Union has been so far the biggest bloc of peace and tranquility that would help these countries to maintain stability and to keep up reform on different issues. And certainly there are challenges ahead, but at the same time, what is important to stress on this occasion, for example, is one very important point. And more than 10 years ago, I should say 12 or 14 years ago, when Italy decided to invest in this region, and especially in Serbia, in political and economic terms, we decided to do this in order to offer a vision for the future of this country, for the future of the region, based on European perspective. And this is the reason why we have been promoting and actively participating in a vast array of regional organizations and informal gatherings. And among others, I would like to recall what my country held the chairmanship, also called Berlin process, last year, culminating the successful Trieste summit. And at the same time, we started a few years ago the trilateral meeting with Serbia and Albania that have been organized in turn since 2015, and lastly hosted in Belgrade this year with the participation of the foreign ministers of three countries. I think this was an important mechanism in order to try to bring Belgrade and Tirana
as close as possible, because they are both essential to keep stability in the region, and we do support their effort in strengthening their cooperation. From this point of view, Serbia and Albania proved to be responsible in supporting dialogue and collaboration at the regional level, proving by example and leadership that past controversies can be overcome, and the working together can turn beneficial to the whole region. This trend should continue to be fostered, although we are aware that there are still challenges ahead of us. We need to work together in order to deal with all of these problems. I will conclude my short remarks by mentioning what probably remain as the most crucial, difficult issue of regional security affecting Serbia, and that is the relations with Pristina. Without entering into a discussion which will require certainly a much wider framework, I would like to stress on this occasion the importance of the facilitated dialogue that Belgrade has committed to pursue with the aim of reaching a comprehensive agreement with the counterparts within the dialogue. And it's true, we all know that this is a prerequisite and for the completion of negotiations with Brussels for the accession, but it is something that goes even beyond that, and we do believe, I mean, Italy believe that a comprehensive agreement between Belgrade and Pristina will certainly be beneficial to both sides and to the whole region. As I said at the beginning of my remarks, stability is such precious for all of us, I mean, not only for those like Italy are close even geographically to Serbia and Kosovo. So we are talking about the future of the region. We appreciate the commitment and determination of the Serbian leadership to achieve an agreement with Pristina, and we fully support the efforts of two sides to achieve a viable and lasting solution. We are aware that it is difficult, but we do believe that there is a chance to get at the end of this process with a success. We are hoping this would happen for the region, for Serbia, for the relations between Western Balkans and the EU. And I would like to stress once again the crucial importance Italy attaches to the European perspective of the region. We were among the first ones to talk about this so many years ago. We were the first one to talk about visa liberalization for the country in the region when no one else, almost no one else, dared to say that. We were the first ones to come here and to invest when other partners were hesitant in doing so. And we are very pleased to see today, after so many years, that Serbia, as I said at the beginning, has become a factor of regional stability. Serbia has a leading role in the region. Serbia as a country, as the President said on so many occasions, that is looking at the EU membership as its strategic goal. We are very pleased with that, and we stand by Serbia in this endeavor. Thank you. Thank you, Your Excellency, for your concrete intervention. It's always nice to hear some other views on the issues that we maybe disagree, but we can talk about. Riječ gospodinu savjetniku Dabiću. Izvolite. Zahvaljujem se, pre svega zahvaljujem se na vašem pozivu. Želim da pozdravim uvaženog ministra odbrane, ekscelenciju, sagovornika, cenjenu publiku i kolege. Ja sam penzionisani vojni general od pre 2 godine, inače pre toga sam bio direktor Vojno-obavještajne agencije, a sada sam savjetnik ministra unutrašnjih poslova Stefanovića, gde sam lično odgovoran za obavještajno bezbednosnu funkciju i gde pratim pre svega region.
Ono što želim da kažem, u prvom panelu smo svi čuli da je bezbednost Republike Srbije i politička i bezbednostna veoma stabilna i tu nema nikakvih dilema, jer i dalje sam u toku i znam da su naše službe bar jedan korak, ako ne i dva i više ispred onih koji ne žele dobro Republici Srbiji. Svi dobro znamo da bezbednost nije deljiva i da države ne mogu biti zatvorene. Bezbednost je ta koja mora da se strogo analizira, prati, procenjuje i mora da postoji jedna velika saradnja. Region Zapadnog Balkana od svog nastanka, naseljavanja ovih prostora, pa do danas je bio u interesu velikih država, velikih sila i mogu sa pravom da kažem da i danas taj fokus, odnosno interes, nije nimalo smanjen. Naprotiv, na jednoj strani imamo Sjedinjene Američke Države i NATO, koji nastoje da zaokruže ovaj prostor, da sve države Balkana uđu u NATO i u Evropsku uniju. Na drugoj strani imamo Rusku federaciju, koja želi da očuva uticaj na Balkanu i da spreči širenje NATO-a i okruženje svoje teritorije. Na trećoj strani imamo Kinu, koja također ima svoje interese na Balkanu. Uglavnom, ono što je jako bitno, sve te velike države i savezi, svima je stalo da se očuva mir na Balkanu. Imamo i mnoštvo interesa koji se prepliću. Pre svega, Balkan je veliko tržište sa ekonomskog aspekta. Drugo, na Balkanu je još uvek, da kažem, jeftina radna snaga i obrazovana. Na kraju, Balkan je u fokusu i deo je Evropske unije i Evrope i Evropi je stalo da tu vlada mir. Ono što želim da kažem, procesi koji mogu ugroziti bezbednost Balkana, balkanskih država, a pre svega Republike Srbije, se, pored migrantske krize, se odvijaju u Bosni i Hercegovini i delom se odvijaju na teritoriji Kosova i Metohije. Ja se ne bih ponavljao što je uvaženi ministar izneo vezano za albanski faktor i delim, znači, mišljenje da je albanski faktor najveći problem regiona i jako mi je žao što albanski faktor ima podršku, znači veliku podršku Sjedinjenih Američkih Država i što Sjedinjene Američke Države u, da kažem, albanskoj naciji vide velikog saveznika i smatram da u nekom budućem vremenu mi kao država moramo preduzeti sve mere, pre svega da budemo strpljivi, da saradnju koju imamo sa državama regiona razvijamo i podižemo još na viši nivo. Smatram da službe naše mogu adekvatno odgovoriti svim izazovima koji su stavljeni pred nas i ubeđen sam da na ovim prostorima, bez obzira na sve rizike, će se očuvati mir u narednom periodu. Hvala vam, uvaženi generale. Gospodine Deđanski, prepuštam vama. Pretpostavljam da ćete nas obradovati da nismo baš toliko energetski nebezbedni kao što izgleda. Pa i ne izgleda. Poštovani organizatori, hvala na pozivu, poštovani učesnici, poštovani mediji. Ima situacija kada je realno mogući samo jedan put. Naravno, postoje druge opcije, ali one su pre, da kažemo, iracionalne nego racionalne prirodne, odnosno proizlaze ponekad iz ideološke zaslepljenosti, težnjaka lične koristi ili nekog drugog subjektivnog, a nacionalno neopravdanog motiva, umjesto iz objektivnog sagledavanja stvarnosti, težnjaka dostizanju što veće maksimalne koristi za društvo i za državu. Bezbednosna politika Srbije u okolnostima u kojima se nalazimo, verovatno pre bilo čega drugog, spada među ona pitanja gde je moguće dati samo jedan realan odgovor, to jest gde postoji samo jedan konstruktivan put. Njega odražava kurs kojim Srbija danas ide, a koji oličava politika balansiranja i neutralnosti. Tako je zbog objektivnih okolnosti, a samo je pitanje da li neko od njih želi da vidi, uvaži ili ne. Razume se da stvari nisu uvijek samo crne ili bele, da postoje mnoge nijanse,
Drugim rečima, u okviru tog jednog smera kojim idemo, postoje razne mogućnosti za iznalaženje rješenja, ali sada govorimo o generalnom opredeljenju. Ono je u stvari najvažnije i ono je bitno. Srbija se nalazi u okruženju zemalja koje su uglavnom ili ušle u NATO ili teže atlantskim integracijama. Podsjetimo samo da Bugarska i Rumunija su ušle još 2004. godine, da je Albanija i Hrvatska 2009. da su imali skori ulazak Crne Gore 2017. godine i da Makedonija ili makar, da kažem, oficijalno Skoplje teži ulazku u NATO, dok je Bosna i Hercegovina po tom pitanju podeljena, gdje imamo Republiku Srpsku koja je čvrsto na pozicijama neutralnosti, dok je hrvatsko-muslimanski entitet opredeljen za članstvo u NATO. Ukratko, nalazimo se u zoni gdje postoji NATO dominacija, odnosno posredno ili neposredno okruženi smo članicama tog pakta. Pri tome smo još i kontinentalna zemlja bez izlaska na more, što ukazuje da NATO u nekoj varijanti može da nam napravi mnogo problema ako to želi, odnosno u određenim situacijama, od mogućih prirodnih katastrofa do terorističke opasnosti, upućeni smo na saradnju sa njim. Ona naravno može da bude i korisna, a nije samo nužna, iako kako bismo izbjegli te nevolje o kojima sam pričao. Sve rečeno treba imati u vidu i da su vodeće članice Evropske unije, ujedno uz Sjedinjene Američke Države, ključni činjenici unutar NATO pakta. Stoga, bez obzira na sve načelne priče o tome da se odnosi sa Atlantskim paktom jedno, a sa Evropskom unijom drugo, jasno je da bez korektnih veza sa NATO paktom i evropske integracije koje su opredeljenje Srbije nisu baš moguće. Sa druge strane, ništa manje bitna činjenica za našu sveukupnu bezbednost i energetsku i sveukupnu jeste da nam je pravi strateški partner Ruska federacija. Uz tradicionalno prijateljstvo koje imamo sa ruskim narodom, Rusija nam je ključni oslonac u odbrani vitalnih nacionalnih interesa od državnosti Republike Srpske, utemeljene na dejstvutskim principima, do teritorijalnog integriteta Srbije u vezi sa Kosovom i Metohijom. Bez Rusije, da kažemo bez preterivanja, Kosovo bi odavno bilo u Ujedinjenim nacijama, a nasilna centralizacija Bosne i Hercegovine bi otišla još mnogo dalje nego što se sada dešava. Na Rusiju smo upućeni i energetski, gotovo u potpunosti zavisimo od ruskog gasa i to je u dogledno vreme nešto što se i da kojim slučajem hipotetički želimo ne može promeniti. I da želimo i da ne želimo, to je nemoguće promeniti. Podaci govore trenutno u Srbiji da trošimo preko 2 milijarde kubika gasa, a da je udeo našeg gasa manje od 10%. I to se svakoga dana povećava zbog ekonomske politike i privrednog razvoja Srbije. Proteklih nekoliko godina frapantno raste potrošnja opšte energije u Srbiji. Mi smo svesni da zbog naše bezbednosti moramo da imamo više izvora energije i puno stvari se radi u tom pravcu, naravno. Reći ću samo vezano za gas da, s obzirom da sada imamo jedini pravac snabdevanja preko Mađarske, radimo na tome da se grade i nove interkonekcije, i to sa Bugarskom, Turskom, Makedonijom, Rumunijom, Hrvatskom. Znači, gde god možemo da nađemo novi izvor i novu mogućnost i novi interes koji Srbija može da ima, znači, radi energetske bezbednosti. Tu nema ideologije, tu nema ljubavi, već samo interes koji se ogleda u bezbednoj Srbiji, kao što i sve ostale zemlje Evropske unije rade isto. Takođe se radi na tome da imamo i snabdevanje čak i drugim izvorima gasa, kao što je tečni naftni gas iz Grčke. Znači, mi zaista brinemo o energetskoj bezbednosti Srbije i to pridajemo tome kao i vlada Republike Srbije, kao i predsjednik, veoma veliki značaj. Od Rusije u mnogome zavisimo i u vezi sa snabdevanjem naftom. Tu je naravno moguće možda promeniti i napraviti se neka preorijentacija, ali je pitanje koliko je to isplativo i kako bi to građani Srbije mogli da izdrže. Kada sve to ukrstimo, zaključak je da sa Severnoatlantskim savezom imamo vrlo kompleksne odnose, pogotovo sagledavajući našu nedavnu prošlost i posledice koje su iz njega proistekle. Rusija nam je ključni geopolitički i energetski partner, ali smo realno van sfere njenog primarnog uticaja i uz to bi na narušavanje izbalansiranosti u smislu približavanja Rusiji na način koji bi preterano iritirao Zapad moglo da prouzrukuje potencijalne bezbednosne izazove, kao i prekid u domenu EU integracija, kao i druge negativne ekonomske posledice. Takođe, ništa manje, približavanje NATO na način koji bi Rusija doživjela kao pretnju u njenim interesima ugrozilo bi podršku koju imamo od Moskve kao i delimično aktuelnu, a tim pre očekivanu sada energetsku saradnju. Znači, ako se racionalno analiziraju stvari, naša bezbedonosna i spoljna politika nemaju alternativu. Tako je bilo juče, tako i danas i nesumnjivo će ostati i u dogledno vreme. Druga je stvar što smo posle 5. oktobra, pošto govorimo o 2000. godine, prošli kroz razdoblje
kada neki nisu imali hrabrosti da vide istinu ili su bili geopolitički ništa manje autistični od garniture koja je pre njih pravila greške, koje su doprinele tome da dođemo u sukob sa NATO paktom. To je bilo nacionalno štetno, ali ništa manje nije bila ni potonja lično partijski motivisana politika dodvoravanja evroatlantskim centrima moći. Srećom od maja 2012. godine Srbija je napravila preokret. Ne iz jedne krajnosti u drugu, kao što je nekada bilo običaj u Srbiji, već od nacionalno pogubnog robovanja u krajnostima ka pragmatizmu u vođenju spoljne politike. I to je najveći garant naše bezbednosti, od vojno-političke do energetske oblasti u narednom periodu. Ujedno to je dobar osnov da u pogodnim geopolitičkim okolnostima da se izborimo za ispravljanje bar dela nepravdi koje su nam nanete u prethodnim decenijama. Spoljno-politička izbalansiranost i neutralnost je temelj naše sadašnje bezbednosti, bolje budućnosti i očuvanja srpskih interesa u regionu. Hvala. Hvala vam, gospodine Diđanski, na vašem izlaganju. Pošto nam je ostalo još vremena, ja ću iskoristiti priliku da postavim nekoliko pitanja panelistima kako bismo prodiskutovali kako neke od teza koje ste izneli, tako i možda neke stvari koje nas kao udruženje interesuju. Dakle, ova cela konferencija je jedan pokušaj nacionalne avangarde kao udruženja građana da pristupi na jedan inovativniji način saradnji sa vladnim institucijama, gde je naš prvi odgovor na bilo šta da vlada uradi nije kritika, već pokušaj nekog konstruktivnog sagledavanja uspešnog rada ili neuspeha na kraju krajeva. Te moje prvo pitanje za panel i za sve govornike, da li vi smatrate da je ta saradnja moguća i da li je ta saradnja korisna kako institucijama, tako i uopšte bezbednosnoj politici, kako u Srbiji, tako i u regionu? Mi smo svedoci da je upravo nevladin sektor taj koji je započeo to približavanje između, da kažem, Albanije i Srbije u tim početnim razgovorima na tom pitanju. Dakle, koje su vaše mišljenje o tome? Gospodine ministre? Pa vidite, nevladin sektor, tako civilni sektor, mada imamo i civilnog sektora koji tekako nose uniforme, možda te uniforme nisu odmah vidljive, ali se vrlo lako prepoznaju. Svako treba sarađuje, pa to je deo društva, naravno da je to nesporno. Ono što hoću i ovde da podvučem jeste da civilni sektor može i treba da ima ulogu nekog ko promišlja, ko savetuje, ko predlaže, ali ne može da ima ulogu nekog ko naređuje, ko određuje i nekog u čijim rukama je svo znanje i pamet ovog sveta. Znate, nas koji predvodimo ovu zemlju, ljude koji se nalaze u bezbednostnim strukturama, kvalifikovalo je nešto. Nekog izbori, nekog život posvećen određenoj službi. Ne može biti da ljudi koji nose odgovornost, a to smo mi, imaju manje mogućnosti i manje prava da misle i deluju nego oni koje niko nije birao i koji nisu odgovorni nikome osim sebi samima. Nevladine organizacije su dakle dragocene u onoj meri koje razumeju da je njihova uloga da pomognu, a ne da vladaju. Za to ipak morate vidjeti jedne stvari. Bezbednost, o politici bezbednosti vodi se računa za to određenim državnim organima, ne slučajno određenim državnim organima sa vrlo jasnim procedurama i ne može biti predmet voluntarizma, ne može biti predmet amaterskog posmatranja kako bi to trebalo da bude. Dakle, svako da se ima šta naučiti, ima se puno naučiti, naravno, ali se mora poštovati da postoje 3 grane vlasti koje su tu sa smislom i svrhom i da ne može biti izjednačavanja 3 grane vlasti sa takozvanom 4. granom koju neki teoretičari pokušavaju da uvedu u naš svakodnevni život i da je izjednače sa onima koji su od građana određeni da nešto rade. I ova konferencija je dokaz upravo toga. Imamo dijalog, možemo da razgovaramo, naučit ćemo nešto, čućemo jedni od drugih nešto. Svakako da će sve to može da utiče, ali jedno je uticati, a drugo je odlučivati. Za uticaj se borite, to je vaše legitimno pravo, a za odluke, građani Srbije su ti koji odlučuju ko donosi odluke u njihovo ime.
Hvala vam, gospodine ministre, vaša ekscelencijo. Thank you. Well, I think that from time to time I say to myself, well, we are no longer in the 90s, so we are in 2018, which means already something. So you were referring to cooperation between Serbia and Albania, also having in mind the role of the NGOs and civil society. Well, I think the more the two sides know each other, the more the two sides succeed in understanding each other, the better it would be for Serbia and Albania and for the entire region. There are, of course, a different level of knowledge and cooperation and understanding, and certainly civil society can have an important role in playing this, and maybe contacts at the level of civil society would be certainly useful in preparing the ground for a better cooperation also at the institutional level. Thank you. Hvala vama, gospodine generale. Ja bih isto izveo da je saradnja, znači, između državnih institucija koje se bave sa bezbednosnim i obaveštenim problemima i, da kažem, nevladinim sektorom jako bitna, ali pod jednim uslovom ukoliko i nevladin sektor želi dobro u ovoj državi. Mi imamo situacije, i to nije nikakva tajna, da dobar deo nevladinih organizacija se sponzoriše van granica Republike Srbije i naravno u tom smeru i rade i funkcionišu. Ono što je jako dobro da nacionalne, a i svake druge koje žele dobro Republici Srbiji, dobro je da imaju saradnju i može se naučiti, pametan čovjek može da nauči i od magarca, to sam negde čuo davno, tako da, znači, mnogo toga se može naučiti i mnogo toga se može dobro videti i u svakom slučaju ta saradnja može da samo dobar rezultat, očuvanje bezbednosti Republike Srbije. Takođe, saradnja na nivou regiona između institucija državnih i drugih, pre svega, znači, vojno-obaveštenih bezbednostnih agencija je jako bitna i ona funkcioniše i lično smatram da i ta saradnja u značajnoj meri doprinosi očuvanju bezbednosti pre svega regiona, a samim tim i Republike Srbije. Hvala. Srbija je, mislim, lider po delovanju i po broju nevladinih organizacija i slobodi koje one funkcionišu već dugi niz godina, ali isto tako i lider po broju nevladinih organizacija koji rade uglavnom na uštrb svoje zemlje. Mislim, mi smo imali niz godina nevladine organizacije koje su finansirane od strane vlade Republike Srbije, a koje su iznosile vrlo negativne pozicije i negativne mišljenje o tome kako se Srbija ponašala. Pravila je u stvari štetu Republici Srbiji gde god je mogla i kako god je mogla. Znači, nevladin sektor bi trebalo da bude korektiv vlasti i kao korektiv vlasti on treba da funkcioniše da malo pomera politiku koja se vodi, ali u interesu Srbije, a ne protiv interesa Srbije. Mislimo da je model koji ste vi danas, i ne samo vi, ali vi danas koji ste promovisali ovako na ovaj dobar način, jeste da nevladin sektor mora da sarađuje sa vlastima. I ovo što je rekao ministar Vulin, zna se ko donosi odluke, znači može da sasluša i naravno da će svaka vlast da sasluša dobar predlog, dobar primer. Samo ponavljam, vrlo je bitno da to radimo u interesu Republike Srbije i nadam se da se konačno, vidi se da se to konačno i dešava. Hvala. Hvala. Kao jedna od, da kažem, motiva svih vaših izlaganja jeste uloga velikih sila u regionalnoj bezbednosti. Otud i moje pitanje, da li je Zapadni Balkan, Jugoistočna Evropa, Balkan, kako god ga nazivali, u kojoj god nomenklaturi, vlasnik svoje bezbednosti? I da li može biti vlasnik svoje bezbednosti? Ili smo mi samo lutka u nečijim rukama? Gospodine ministre? Odgovor ne može da bude ni da ni ne, naravno. Uostalom, san balkanskih naroda je uvijek bio Balkan Balkancima. Da sami odlučuju o sebi, najbolje znaju uostalom šta im treba, čega se plaše, ali govoreći o Srbima, evo sad,
hoću da govorim o Srbima. Mi Srbi smo suviše mali narod da bi mogli da odlučujemo sami o sebi, ali smo opet suviše veliki narod da bi nam dopustili da odlučujemo sami. Jednostavno je tako. Nema mira i stabilnosti bez Srba na prostoru Balkana. To velike sile vrlo dobro znaju. Nekada im odgovara da se na Balkanu dešavaju ratovi i sukobi, nekada im to ne odgovara. Od nas zavisi u kojoj meri ćemo pokazati mudrost da vodimo računa isključivo o svojim interesima i samo o svojim interesima. Mislim da je jako značajno što se u proteklih nekoliko godina, prvenstveno mislim na politiku predsjednika Vučića, da smo se izborili za jedno pravo koje nam i danas osporavaju, ali mi smo se za njega izborili. To je pravo da odlučujemo o sebi ne brinući o drugima. Do sada su Srbi kroz svoju istoriju uvek svesno zanemarivali sopstvene interese sa idejom da to može da bude pretnja ili problem za neki drugi narod. Ne. Mi moramo da mislimo o sebi i kako će naše odluke se reflektovati na nas, ne na druge. Danas se od Srbije traži da odustane od rešavanja sopstvenog nacionalnog pitanja i brige o Srbima gde god oni žive, pa čak i sopstvene bezbednostne politike, sa obrazloženjem da, recimo, razgraničenje na prostoru Kosova i Metohije može da izazove sukobe u Crnoj Gori ili Makedoniji. Izvinite, ko ima pravo da srpskom narodu kaže da ne rešava sopstveno nacionalno pitanje sa obrazloženjem da rešavanje njegovog nacionalnog pitanja može da ugrozi nekog drugog? Ne može. I mi imamo pravo da prvi put u modernoj istoriji mislimo samo o sebi. Neka svi drugi vode računa o sopstvenoj bezbednosti i odnosima u svojim zemljama i odnosima sa velikim silama. Ako se plaše velike Albanije, ako se plaše da će, rešavajući Srbi sopstveno nacionalno pitanje, da će izazvati neke druge probleme, hajde da pogledamo koji su to problemi. U svim zemljama o kojima smo govorili na prostoru Balkana, to su problemi sa politikom velike Albanije. Kakve to veze ima sa Srbijom? Šta Srbija tu može da uradi? Da li Srbija može da utiče na etničke tenzije u Makedoniji? Ne može. Da li hoće? Neće. Da li Srbija može da utiče na to šta će se dešavati unutar Crne Gore? Da li će albanske političke partije imati veći uticaj na formiranje vlade ili ne? Neće. I ne može. Da li svi oni treba da mogu da postave pitanje sopstvenog unutrašnjeg uređenja ili odnosa prema međunarodnom pravu u kontekstu odnosa Srbije prema pitanju velike Albanije? Ne može i neće. Naše je pravo da donesemo odluku. Kako ćemo se boriti za rešavanje sopstvenog nacionalnog pitanja i nemoj da nas bude sramota i da se bojimo da kažemo rešavanje nacionalnog pitanja. Srpsko nacionalno pitanje nije rešeno. Od toga proizilaze svi problemi kada su Srbi u pitanju. Jer nemamo rešeno nacionalno pitanje. Druge nacije, neke su uspele da ga reše, neke se bore više ili manje uspešno da ga reše. Zašto Srbi nemaju pravo da rešavaju svoje nacionalno pitanje? Zašto nemaju pravo da formulišu politiku? Zašto nemaju pravo da kažu sebi da će u narednim vremenima raditi upravo na tome? I to ne znači rat. To znači i demografija, i ekonomija, i diplomatija, i kultura. Ali zašto ne smemo da izgovorimo tu rečenicu? Rešavanje srpskog nacionalnog pitanja. Ja znam da će posle ovoga biti napadani kritikom. Ja znam da će mi onda staviti nekakav memorandum koji nikad nisu ni čitali, ni videli. Znam da će biti napadat sa svih strana, ali ovo je istina. I hoću samo da rezimiramo u jednoj rečenici. Nemamo pravo da odustanemo od rešavanja sopstvenog nacionalnog pitanja zato da bi se druge zemlje u našem okruženju osjećale bolje. Kada ste priznali Kosovo i Metohiju, kada ste uradili to što ste uradili, izgubili ste zaštitu međunarodnog prava. Posle toga ne možete očekivati da se na vas odnosi međunarodno pravo, ono isto međunarodno pravo koje ste tako brutalno pogazili. Uostalom, politika svih zemalja u okruženju je bila, podsjetit ću vas, Kosovo je demokratsko pitanje, ne nacionalno pitanje. Pa ako je tako, kad ste ga rešili na način na koji ste ga rešili, kakav vi onda imate problem u svojim zemljama? Zašto se vi bojite velike Albanije? Pa vi ste demokratske zemlje, u kojima svi građani žive u velikoj radosti, u kojima će, evo, faktor velike Albanije po prvi put u svojoj istoriji odustati od prekrajanja i rušenja država. Ne, naprotiv, i u Crnoj Gori, i u Makedoniji, i u svim drugim zemljama živeće divno.
najbolje, u najboljem i najsavršenijem od svih svetova, nemate razloga za strah. Nikakvog razloga za strah nemate, vi ste demokratsko pitanje rešili. Pa kad ste ga već vi rešili, a Srbi su naravno bili glavni remetilački faktor, pa pošto više ne učestvuju u tome, pošto ste vi rešili sve svoje demokratske pitanje, pustite nas da mi rešimo svoje nacionalno pitanje, pa ćemo tako rešiti i demokratsko pitanje. Hvala vam, gospodine ministre. Vaša ekscelencijo, da li je region vlasnik svoje bezbednosti? Well, you know that a globalized world security is a multidimensional issue, and so I think that there is no country in the world that can ensure its own security without counting and support other countries, including the great powers. Coming to the Western Balkans, I already said during my remarks, and I want to repeat it once again, I think that all the countries in the region have really acknowledged, recognized that the future is in the regional cooperation, in a better connectivity, so I mean economic improvements and prerequisite for all of this are peace and stability. I know, I'm aware, we are aware that there are still challenges ahead that need to be properly addressed by the countries in the region, by international community, but there is only one possible way ahead, which is cooperation and EU integration process. This is what the countries have clearly stated are their strategic goal, and we do support these processes, and we will continue to do this. Hvala vam. Generale? Ja bih rekao da je, nažalost, Balkan pod velikim utjecajem velikih sila radi svojih interesa i ono što je veliki problem, ti interesi se kose i sa nacionalnim interesima balkanskih država, što prouzrokuje, da kažem, trenutne probleme. S druge strane, svakako odsustvo velikih sila i njihov utjecaj verujem da bi doveo do određenih, da kažem, do narušavanja bezbednosti i do, verujem, i lokalnih ratova. Tako da s jedne strane imamo čudo tu Kopču, da su oni tu prisutni i ostvaruju svoje interese, a s druge strane ipak njihovo prisustvo garantuje mir na ovim prostorima. Hvala. Gospodine Deđanski? Pa, svi znamo da imamo problema već dugi niz godina na ovim prostorima i da uglavnom se legitimirali su nas kao problem. Znači, mi smo bili kao Srbija problem, iako zaista nigde nismo mi niti započeli probleme, niti smo učestvovali u tome. Ono što smo uspeli s spoljnom politikom koja se vodi zadnjih nekoliko godina jeste da smo okrenuli malo platno na drugu stranu, pa se ne definišemo samo mi kao problem, što je već daje neku mogućnost dalje. To je prilično hrabro i prilično teško da se uradi. Ali činjenica je da to sada imamo neku situaciju da možemo i da iskoristimo. I ono što Srbiju štiti u svim tim naporima jeste dve stvari. Ja sam jednu izneo u izlaganju, a to je vojna neutralnost Srbije, gde se ne svrstavamo nigde, nego rešavamo svoje probleme, i drugo je međunarodno pravo, jer ako se međunarodno pravo možda se sad ne poštuje, ali za 5 ili 10 godina će se poštovati, mi nigde nismo prekršili međunarodno pravo, svaki put je prekršeno na uštrb Srba. Tako da te dve stvari moramo da održimo i mislim da uz dovoljnu upornost opstaćemo. Hvala vam. Zahvaljujem se svim govornicima. Verujem da smo posle ovih sat vremena razgovora na korak bliže regionalno bezbednijem regionu. Nadam se da ćemo i u budućnosti imati prilike da u sličnim sastavima razgovaramo o tom pitanju. Pozvao bih vas da jednim aplauzom pozdravimo naše govornike.